Hakabaya dehi bat ka all political committee kata ka committee ka ban na ka liang jong ka sarkar kala thau na ka benta ban yakren yakni ka mat kabaya de ba ka railway project hang ni pori khasi chaitia na ka liang jong ni ngila budien khingat halor ka di ka man bat ngila yo ban yakren ni ki kat tu kat ningut kinong yalam ki ba kan thuk ya kinong yalam na po ka UDP ka NPP ka Congress berkunjuk ka VPP bat ka BJP hakabaya day berkani nakaleng jukinong yalam kibadan haboka sarkar kilapan paw ya kata kajing don kam jong kani ka komiti bakan don khnang bakin yo ban yamer jingmen halor kani kaman re hakabaya day barki party badan hakaleng persya kilapan paw ya kajing bom kwa jongki bakin lek bani shimenta hakani kajing yakran namar baka kat kum kajing penpal jengki kalong tang kajing pelut por kai namar halor kani kamat hi daki babun hi kila persya nakadaw ba kajelahi kamdon yak taki la jing yada ki ban yada na kajing wan ram kertep ki barjela te hakabaya de bat kani ka e nakaleng jongki parti ki badan hapo ka sarkar ki dan banong pakum juru lagi parti ki badan hakaleng persya ki dan banong sebaban ngai ne bat ngi hakani ka khubor Tadi ka opinion jong itu ki parti kan umla bat ong halor jong ka opinion jong ka Congress dan jong BBP dan mangi pode nak po alliance partner bapak tinggi dong kami banyak yang kedua banyak berkat alor kini ke isu pi orang mana ke Congress ke obang ini tingin simbai betul wah ketika betah jongi bagi ini banyak kan tak betah keting dong kami jong ka state kata ketika opinion jong kita ki atli ki parti ke bang ingin melaban bertai wem alor ke semua jong kita ke parti kalau lagi lai syong lai tu jumut dengan mi pegarai kan banbiang mi hidan lai syong lang syong bat mangi ki bade syong ki badan nak all party meeting except not tagi asli ke kalau ngobrol kampala de ke ni syong nak bota banyak perkat berwarna ya ke regional kam tentang development jong ka state Meghalaya Congress ngila ya syong tu isin but ke decision ng Congress long pagindom participate in medan ketilang namar ba kadika committee ko la shu form tam shu ono ban tap et miao iki jing kelot jong ka parti ma ban trek bajong ka sarkar pani trek te banong ban khot ingi ka all party committee tang nam ta railways tam so ya ham namar kidang bon ki agenda ki ba jong ka state ki ba uju ono ndai e batek rakam ni ke long ka ki ba e te ki bala ni ban involve lang ki parti baro khot ndai ba kan ni kenti mentang pat ki sngong ba railways kala dei ki ba dat si kim skola ke bala sap kot la selamba ki shu khot ingi tang ma shu tab miao shu khot ingi tang ma shu atang lem ban ong ba la consult di parti balo khot ta te ka syong ka NPP ke nama majority ru ko de NPP ka mandate jong ki pat ba rumah haba ki la dan ru lai pu wai le pu RC te I can decide that maki ke dai ban ong ba shu form ka committee tang ma shu khot akan ni kenti mentang te ka thai ka congress ka la ong hi kam tre la fi khot ika all party meeting khot iki agenda ro pe kum ka border issue phiklam khot ingi kum ka ni ka casino por fiona phiklam khot ingi banya kan bhan dai kham banya te pi chu khot tang yi phin chu je tang yi ba pi su kwa ma pi te kalong kam kai ke nak liang ka sarkar MDA ka sarkar hi pendapat kala dep surrender itu bisa kamu ka sarkar kala orang kala tekti amangin nomla shubat pentrekam pinpe itu kecing penpai jong kai bisa orang kumba admit no kai de sagawi pada pendapat ya kenika railway kalau orang ka strong position naki social organizations dan kita maki pressure groups de kini kila persajur ya kenika jiwan ra ya ka railway kenika jelah juga but ni suatu yang balls jang ki bai ba jang ki beri mo de ba ko orang ba ni la de kresha ya kan ba hagi ha po assembly ba shabar assembly la de kren ba ni lot kam ya ka underline permit mo hende kan ba meeting ki long ba kum ba pi menta ka long ba ki bai ba hi kimpat da welcome na pada pilihan yang kita kecing wan jong ka railway kan kita gila cing ada
Thì bên form ya kan ni ka all party committee. Bên page kam dai don jingmut namar hilatik ka ikaban bi. Hoi pia sang ni te committee kini kita habukut ilabanong raktin pareng ka exercise infidelity. Ka ba kanang position pi u kalau ba ni don kam man yo sarkar badong decisive banong yes no mo. Dengan taman je form committee, mereka ni committee in super jrong untuk. Jadi kaya badon kami kalau nggak government bahkan 60 por ya kumkini ki exercise naga sengu naga yang jungi kan. Tu kan government kalau banyak sekemat kata apa kalau seng dari ni naga yang jungi kum ko party ni serupa. Kani ka exercise ka bom don jingmot. Bahaya deh kani ka jing form dapat sarkari kata ka komiti jongki all party ya kani ngindang era ka parti banyak keren tenre ka stand jong ka parti pada orang kowe nadu stand kalau ba ngiru ngi persya ya ka jingwan da kali tirel kat ba 4 don ya kita ki mekanisme dan kita ki lat paniata ya ka jingwan jongki beri di banabar kani ka state ka jongi kata kalau clear tenre ha be debat kata ka jingkot ke yang kalian terus sarkar ya ki nong yalam jadi polkar parti banyak keren halor kata ka lentirel dan iki ekila kilenti banwan raai ka lentirel ya kan ke bentaru na kalian ke jungi ombang insek kendu kum ke parti hakan ke tayo banwan insek keren ha kata ka meeting kajingnya keren no ham maka sa kajingnya keren kajingnya peni kajingnya ajing mut kadi bandar dalam kumta kumnungin ya te ya ke state kumnungin wan rai ke jingbai ke state ada kamdon kami jong ke jingya keren ha panginyo ya kalat lani ke platform panginyo ban express ya ke jing sengo ke jongi tengah song ka no ka balik iban khot da ka baya kerenang kedi ke baba ya kata tingim don jing atas tin TV periang pada kata ka syong ha ka sarkar periang ni emi kita jing ajing mut jungi tenrengi ya ka bangidon man keren ngabot ngi hap ribat keren pi ka jing keno jong ka party congress ba ong ba lese bangim don lat chut da kumwei ngathrai ngan pensyai da kumni ba kani ka project jo ka railway kamde ka project ka batmai menta kala don la slemba wat ya ka pisa ru ladap sanction na kalian ka sarkar kami badai ban ong ban sedang no ya ki kam la ne ban survey ban kumta tetel andre andangi la sutu ba na kalian kiseng balang bat na kiwei kiseng ladon kejing persya ya kane na kalian ka sarkar jongi ngila perkat ba bat ngila perkat sani ya kane ka kamba kumdongin le langi kwa railway ne ngim kwa railway te kumang la patai mene kijing mentoiro kidon kijing maro kidon te bangi ong badon jingma bad jing mentoi te ka bha bangi kiar shwa bangin pe kumnungin pen pe ni ka kam te ndangi le shom la ai jing mot ha po ka cabinet la ai jing mot u chief minister jungi ba ong batong in ya phai biang sha ki political party ban pan ya ka jingmut jongki da ka ba constitute ya ka ni ka all political party committee de hang ni kin mga song ba lada ka congress lane ka VPP ka sngo ba don ka ta responsibility ka jingkit kle tengi sngo ba kiro kini banwan ban shimbentalang ban ai ya ki jingmut jongki kenang ba ka jingmut jongki ngin yo ba ngin record yaki bat le se da ka banjing punsu to na kaliang ka sarkar liyo kidang don ki doubts ha ka main joki le singin clear ki doubts jongki kata kare te ladang ngimuan ha ka meet ban ya kren kamot kamdon kano ka solution pat pinumla hi ban yo ya ka jing pensyai ladang idon ha ka meet ban ya kren kamot ngila mangin pensyai ya kino ki doubts but umdai tang bat percaya but kumju ro bangin say de ya kita ki solutions ba kumno ngin penbek ya kan kam ban ya daru akjo kapor but kumju ban ai ka jing mentoy ya upai ba kumagal ong ya fi menne ba ka all political party committee la constitute
bat lakhot ban syong anda ladep yakani kandon de sakaway kata kadai ka consultative committee ban consult de saya ki seng bhalang kum ki KCU KFKGP kum ta ter bat kum bangal ong fi ya kisim ki sordar ki doloi kita bar khoi ngin ya khot lang ya ki bangin ya shim ya kajing ajing mut jongki bat kumjo ya karai jongki ni kentu ya ki political party baro ban ya merging mut lang ban ya wan lang bangin ya penbei ya kene ka kam lese kadai ka platform yang i baro kum ki political parties bangin sotu khamshai nakalian ka sarkar ya kay gadaw bangi ni kwa ka railway bat lese ngila bangin bo ya kinong inong ki kendon kaba ni sodon kam lese ngila bon bo iki kendon ba hakano gadur ba kini ki railway on pendon kam hakajala jungi bat kum ta ter lese te kum tu parlok flyers no ya ka e ka ba nakaleng juki nong ya lam juki party ba prepare apa ko jela kidan ba persno halor kanika all political committee ka bala thung da ka sarkar halor kanika railway project te nakaleng jungi hingin dang budin hadin habot halor kanika mat bat nakaleng jonga rilenda mani ngai ku blai phi we ha kanika pot